Bajya bavuga ngo imyaka ni nk'inkorora ntabwo yihishira, ndetse uko ugerageje kwiyitaho kose birangira umubiri ugaragaje gusaza. Gusa ibyo ni imvugo zicyuye igihe, kuko uyu munsi benshi basigaye barenze imyaka 30 y'amavuko bagikeye, ndetse rwose ntaho bataniye n'inkumi n'abasore b'imyaka 20 y'amavuko. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abategarugori 10 bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda baragije imyaka 30 y'amavuko, ariko n'uyu munsi akaba ari urugero rwiza ko rwose imyaka ari imibare. Neza nongeye mugiye kubana, amazina yanjye nitwa Gladiator. Dutangira n'uru rutonde, ku mwanya wa 10 turahasanga Joxy Parker. Ingabire Josiane niyo mazina ye bwite. Uyu ni umwe mu bategarugori bamaze igihe mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Joxy Parker yagiye mu mashuri y'indirimbo zitandukanye zirimo Ndakwizera King James, Nta Mahitamo nayo ya King James n'izindi nyinshi. Joxy Parker yabaye kandi umwe mu babyinnyi b'imena ba Miss Jojo, aho we na Tizzo bari mu babyinnyi be bazwi cyane. Uyu mubyeyi w'umwana umwe no mu bategarugori bazwiho gutegura ndetse no kuyobora ibirori bibera mu tubari twibashya mu mujyi wa Kigali. Joxy Parker kuri uyu munsi imyaka 33 y'amavuko, amafoto asangiza amukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko urubuga rwa Instagram n'ikimenyetso kivugira ko kugira imyaka irenze 30 bitabuza umukobwa kuba ari mwiza. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 9 turahasanga umunyamakurukazi akaba n'icyamamare mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda, nta wundi ni Anita Pendo. Uyu ni icyamamare mu myidagaduro mu Rwanda kuva mu myaka ya 2006. Anita Pendo yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Flash FM, City Radio, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ndetse na Kiss FM akorera kuri uyu munsi. Anita Pendo yagiye kandi yifashishwa amashusho y'indirimbo zitandukanye zirimo Beautiful ya Alpha Rwirangira yakoranye na Peace Jolis, Byemere ya Butera Knowless na Vampino, Ibidashoboka ya Butera Knowless, Yayobya Soshomura ndetse n'izindi nyinshi cyane. Kuri uyu munsi Anita Pendo imyaka 39 y'amavuko, ni umubyeyi w'abana 2, ariko ntabwo bimuza kuba ateye neza ndetse arangaza benshi nk'umukobwa ukiri mu myaka ya 25. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde turahasanga umuhanzikazi ubimazemo igihe akaba n'icyamamare ikirangire mu ruganda rwa muzika nyarwanda, nta wundi ni Nirere Chanel. Uyu ni umuhanzikazi ubimazemo igihe, by'umwihariko akaba azwi ku izina rya Miss Chanel. Uyu mubyeyi imyaka 40 y'amavuko, cyane ko yabonye izo mwaka 1985, azwi cyane mu muziki nyarwanda indirimbo zimeranye zirimo Ndarota, Gukunda Byahebuje, Nagutaka n'izindi nyinshi. Uyu mubyeyi w'abana 2 yarushinze n'umugabo we Guillaume Favie mu mwaka 2014. Miss Chanel ari mu bategarugori mu myidagaduro yo mu Rwanda barengeje imyaka 30, gusa ikimero cyabo kikaba kigikerereza abagenzi. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 7 turahasanga Munezero Aline, ariko uzwi cyane ku izina rya Bijou mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Uyu ni umukinnyikazi wa filime abigize umwuga, aho gukina filime ari ibintu amazemo imyaka 10 akora. Bijou yamamaye muri filime zitandukanye zirimo City Maid, Bamenya ndetse n'izindi nyinshi. Uyu mubyeyi w'abana 2 kuri uyu munsi yabonye izo mwaka 1994, bivuze ko uyu munsi mu mwaka 2025 Bijou afite imyaka 31 y'amavuko, ariko n'ubundi uburanga bwe bukerereza abagenzi, kuko ibiro by'amafoto asangiza amukurikirana ku mbuga nkoranyambaga abenshi usanga bamubwira ko ateye neza ndetse rwose ari umugore w'ikizungerezi. Ni nako kandi abenshi usanga barakanze tuzogera kuri filime Bamenya, baruka isohotse bajya kwihera ijisho uburanga bw'uyu mutegarugori. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamakurukazi Antoinette Niyongira. Antoinette benshi bakunze kwita Anto, ni umunyamakurukazi uzwi cyane hano mu Rwanda mu biganiro by'imyidagaduro bitandukanye. Mu rugendo rwe rw'itangazamakuru, Antoinette yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Isango Star, Radio 10 ndetse na Kiss FM akorera kuri uyu munsi. Uyu munyamakurukazi w'abana 2 yabonye izo mwaka 1993, bivuze ko kuri uyu munsi mwaka 2025 Antoinette Niyongira afite imyaka 32 y'amavuko. Gusa nubwo afite imyaka 32 y'amavuko, uburanga bwe buracyakuru uwo ari we wese umureba. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 5 turahasanga Isimbi Alliance, ariko ayo mazina
azwi n'abarezi bamwigishije mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza, naho aba mu myidagaduro yo mu Rwanda bamuzi ku izina rya Aria Cool. Isimbi Alliance niyo mazina yiswe n'ababyeyi, gusa mu myidagaduro mu Rwanda nk'uko nabigarutseho azwi cyane ku izina rya Aria Cool. Uyu ni umukinnyikazi wa filime wamamaye muri filime zitandukanye zirimo Nkuba, Rwasa n'izindi nyinshi cyane. Aria Cool imyaka 38 y'amavuko, yabonye izuba tariki 9 Gicurasi mu mwaka w'1987. Gusa hari benshi badashobora kwemera ko ariyo myaka afite, kuko n'uyu munsi atemba itoto nk'inkumi y'imyaka 25. Aria Cool ni umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa ndetse n'umuhungu umwe. Kuri uyu munsi mwaka 2025, nubwo bwose afite imyaka 38 y'amavuko, gusa abasore benshi ndetse n'abandi bose bamureba ku mbuga nkoranyambaga icyo bemeranyaho nuko imyaka burya bwose ari imibare. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 4 turahasanga Gasaro Sandrine, ariko uzwi cyane mu myidagaduro mu Rwanda ku izina rya Sasha Kate. Agasaro Sandrine niyo mazina ye bwite, gusa mu myidagaduro nyarwanda azwi ku mazina ya Sasha Kate. Uyu ni umutegarugori wabayeho umuhanzi mu Kinyarwanda, aho yaririmbye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Igikwiye yahuriyemo n'umuraperi Dani Nanone. Si yo yonyine, kuko hari n'izindi zigiye zitandukanye zirimo iyo yakoranye na Bulldog ndetse n'izindi zitandukanye. Saha gusa, kuko uyu munsi uyu mutegarugori ajya mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo z'abahanzi nyarwanda. Urugero, nko mu mwaka w'2020 umuhanzi Bruce Melody yamwifashishije mu mashusho y'indirimbo ye yamamaye cyane n'indirimbo yise Samoye. Sasha Kate ni umutegarugori w'uburanga buhebuje kugera ku rwego umuraperi Riderman Riderzo yabishyize mu nyandiko ye mu ndirimbo Rihana yakoranye n'itsinda rya Urban Boys mu mwaka w'2015. Ku gituza cyiza n'ikimero nk'icya Sasha. Sasha Kate kuri uyu munsi ni umubyeyi w'umwana umwe, gusa uwo ari wese mwaganira ukamwereka amafoto ya Sasha Kate ndetse akanasura imbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko nk'urubuga rwa Instagram, yaguhakanya cyane aramutse amenye ko uyu mubyeyi ari umubyeyi w'imyaka 35 y'amavuko. Sasha Kate akaba ari umutegarugori babera urugero abandi ku buryo bwose umutegarugori wiyitayeho, ikijyanye n'imyaka ndetse no gusaza bisigara ari imvugo gusa. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 3 turahasanga icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko akaba umwamikazi w'urubuga rwa Instagram mu Rwanda. Nta wundi ni Mbabazi Shadia, ariko azwi cyane mu myidagaduro mu Rwanda ku izina rya Shadibu. Mbabazi Shadia niyo mazina yiswe n'ababyeyi, gusa benshi bamuzi ku izina rya Shadibu. Uyu ni umwe mu bategarugori b'ikimero bakurikirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaba nabifatanya no kujya mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo z'abahanzi nyarwanda. Shadibu w'imyaka 33 y'amavuko, kuko yabonye izo mwaka w'1992, kuri afite abana b'abakobwa babiri, ndetse n'urugero rwiza ko umugore wiyitayeho ikijyanye no gusaza abagiteye ishoti. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa 2 turahasanga Kate Bashabe. Uyu ni rurangiranwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko yigeze no gutwara ikamba rya Nyampinga y'akarere ka Nyarugenge mu mwaka w'2010. Kate Bashabe yabonye izuba mu mwaka w'1990. Kuri uyu munsi mu mwaka w'2025 Kate Bashabe akaba ari umukobwa w'imyaka 35 y'amavuko, gusa bitewe n'uburanga bwe ndetse n'uburyo asa neza, n'urugero rwiza ko burya koko imyaka ari imibare. Uyu mukobwa yavuzwe mu nkuru z'urukundo n'ibyamare bigiye bitandukanye, birimo rurangiranwa w'umunyasenegal mu gucunga ruhago Sadio Mane, ndetse kuri uyu munsi akaba ari mu rukundo n'umuhungu wa perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Dukomeje n'uru rutonde, munyemerere tujye ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 kuri uru rutonde turahasanga umuhanzikazi wimazemo igihe, akaba ari icyamamare ndetse n'icyatwa mu Kinyarwanda. Nta wundi ni Butera Knowless. Butera Knowless yabonye izuba mu mwaka w'1990 hari ku itariki ya 1 Ukwakira. Bivuze ko kuri uyu munsi mu mwaka w'2025 Butera Knowless ari umubyeyi w'imyaka 35 y'amavuko. Kuva yakwinjira mu ruhando rwa muzika nyarwanda kugera ku munsi wa none, impano ye n'ubwiza bwe ntawe ubishidikanyaho. Butera Knowless yashakanye na Ishimwe Clement, umuhanga mu gutunganya imiziki, akaba ari n'umuyobozi w'inzu ya Kina Music. Aba bombi Imana yabahaye umugisha, aho kuri uyu munsi afitanye abana 3. Ubwiza bwa Butera Knowless ndetse n'imiterere ye biragoye cyane kwiyumvisha ko atakiri umukobwa w'imyaka 25, ahubwo ko kuri uyu munsi ari umubyeyi w'imyaka 35 y'amavuko kandi ufite abana 3. Butera Knowless akaba ari urugero rwiza ko burya bwose ushatse wakwiyitaho, maze ikijyanye no gusaza kikazasigara ari indoto gusa.
ngayo nguko munyemerenge mbashimire mwanisha umwanya wanyu tukabana muri iki kiganiro. Twebwe twitwa Umunota TV Official, kandi subscribe cyangwa se abone kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi turategura bijye bikugera mu bambere. Gusa wanasoma inkuru zitandukanye mu bijyanye na politiki, imyidagaduro, imikino, ubuzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kuri website yacu umunota.com. igufitiye amakuru yose afite aho huriye n'u Rwanda. Munyemerenge mbashimire mwanisha umwanya wanyu. Naho ubundi nge nitwa Gladiator.